Like yang zin dang hunau being to psychology the talk with Sorintan Howrewe ka episode li welcome salishitale a chei thumna important sala khai kala ithumwe wang khana la khai chanphai akha sangwi shit khwai sa se ithumna theije ithumwe mikumo khring khrakli kana me thui ja kha chia ter hi ithumna sakla gain khwit le da shit sange ithumwe apam hi ithumwe kharjan sali ithumwe la sagli ki khalir no ithumya sok miram ne sok mi apam ne da ithum chung khalaye ka ithum apam hili terui ka sakhi leiching gi thada thaye ithumwi resources ka chung khalei dele ka phung ka pha ithumwi thinar ha ka chung khalei ithumwi kongra rukhong thalak chung ka khlei thada thaye ka ithum jur ka changmani khawa terhi sakshon ji thada apam chung khalwi pau ka sha ka thei sam phange a chu ithumna teru maramli chanphai sangrum khwai sa se ithum terhi ka thada sam phang dele terhi khwai ne ithumli sagau ter khiwam thadam sam phangrer tu kala ter hi ithum ka thadam thamai da conserve sasi mathamai da ithum save sasi mathamai da thashi chinwa se ji ithum achmai saina kharchan sawa khwai sa se achi ithum na mathamai da chanphai sa pai khwai kala thukmai da thei pai khwai da special sala khai guest akha rangrum ye dele in introduce sami ke kala ithum sai koruna welcome sa khoi da chanphai moron da sawa khwai sa se achi hi ithum we episode thili kuira themre shangmare hi ari executive engineer PhD Ukrul district we arian sada kline ajalik chung khaning she no atam sab chung khalei salala show li razang hwang ning she in a how fogly hang khai da chanphai ini moron da zatwa faisa se generally make up the PhD Ukrul district we alungli ter water supply hi ka thada yang sang mo mai li do current status ka thada le me do ji make up da kha thingai due to water crisis no itum projects in pipeline kala itum ka thada ter hi safe sa la kai tu thamai da shin pai cha po jim ron da wangai le Mr. Soringthan le ning sidale elila hikha awis talk show ele tam khami wa ning sidale ukhruwi terwi maram le ata arui hi ithumna shoktak le hi ukhru district headquarters le kasakmau ningla district we lungli le da kle khu kachung khalila tada waterway crisis labor pam dale tada आज दालान दai no kila hangi ji hida ukhru district headquarters le da okay focus hangai okay ukhru district headquarters we hi shirui wena pipeline khani ung da fin pipeline khani ung da le hi akhana 1983 atam le ujar changna inaugurate samilaka commission sa khai project ni 1983 le okay jena jibajin da ta ihumna singwiru source singwiru to hoi kong source we kong mingji jena khakhania ba hina kokthi kong da thila shuri we jurisdiction le jak bapa me hina towards mapum road jibaga na khui mapum road are shuri we na mapum phaula ga jan jibaga na phung dele akha ba hina si lunghar ba kata we ji we chongfu atong le da thani jena ukru district headquarters we ter hi matalai na ter hi khangdai data mal le lim nei ukru le pipeline ge he shiro dong da kle khni himangi hili depends ala ga survive sa da kle ukhru district headquarters pa hi jena tada mai khrewe atamli kharar mohong matha tle lekha tada turu hila thinglong kharar mohong matha kha turu hila pang mayaw ga da shok mayaw ga da khareli matha mai sai khara ithumoi climate change tada ithumna thingrong environment lim tha da protect ma ga we thingrong tada large scale deforestation wildfire katha khra hi wena la da chung gatar hi suita la ra da kila sa khai nei thmo yil hi chung ga suita khai nei jena ra da population na town le da le population na ga increase sa man yeah ter na source na ka da tiaw sam man jaw de hi proportionate ba sa sam salak to ni jena wada khu town hi da shortage le de ji hi da tinai ma sak ba ya ka khani yeah laka da locally mai ukhul town hini local lipon le dak le hila homta pai nak le no hi ara hila atam khre we atam ma tha thore khreli i thum nu de le ga ru khong le thada ngya ngathor tur wa khui hi thada thalen le le ga thada mang heng rok ne yeah ara tur hi thada mi thada i thum na tur shok dak le apam ding hila mi na thada pam vai sar haw chena i thum le thada ara sim sa la ga i thum na kyang le drainage ka ta him thana ga sam sal la ga thada kila sang rok sarau da kongra nauli train sa wa sarau ga rai thmoi population teru na
ไอ้ถุงมือ underground level ก็เลยซากอีกจ่อยปั๊มหิละจะกำมาจุ่มทูเช่นแต่ถ้าลูกของปิงหิละลูกของปิงเลยเทียงมันแล้วก็ถ้าเลยตะเลยโอเค โอเคนิ่ง share update ขมีอยู่อินะอักมา interrupt สาวกับอารีอุครูทาวน์ฮิลี water supply อารี pipeline นั่นมีเด็กเลยเจ้าเสไม่แต่ไลน์นะ pipeline นั่นมีเด็กเลยฮีแก้วชิคก็ถ้าเดิมมีแล้วก็แก้วชิคลิมัวว่าชงร์ละเลยเด็กเลยตัว household แก้วชิคลิ connect ซะก็เลยแก้วชิควัดเลยตัว demand นั่น supply วิฮีแก้วกับ differences เลยเลยที่คัดให้ง่ายเลยไอ้ถุงน่ะอารีถ้าreliable source ไว้นะเพราะสมกับพังอาทิตย์ชุดอุครูทาวน์มั่งหิลี5,000 household ชุดเลยเรื่องต่างๆเลยเช่นไอ้ชิวฮีถ้า supply ฮีหุ่มบุ้มมันตั้งแต่ extension อย่างซับเช่นหุ่มบุ้มจังก็ถ้า around 6,000 household ว่าเลยตะเลยโน้ยเช่นไอ้ชินารุย department น่ะทางนี้นะห่างไกลถ้าคดีเว้ย1983เว้ยเช่นอาก็เป็น2006 the annual CPR da non lapsable bowl of central resources we azingli commission ka sa 2006 li khani hina mi da kli ne ter hi taw ne cha na hina hiwena generate sa laga consumers aru ri thumuri le da kli tha da 1500 hi ma mani out of 6000 hijli okay cha na si yaro gi chung kha tha da mung chung wa chung da i thumui office le la chung kha i thumle la connection mi lo i thumla tur sam mangai ji he chung kha ba le pa pam kha i thumla le dak le tur available sa dak le hi mane sa khami sau ga ta i thumla la tur hi extra sam sham go pai la muning thu ga ta ta hi thumla la mumi ro thu ga ta tong le wa shung gi ji he sak le ga ta arma i thumla connection mi pa phai la ga tur mtha ta mung mi le kha chila problem create sa le gi ji le dak le available quantity then that they thum da hi mane sami la gali taklim ya be taka issue we water reservoir pa hi tank storage pa hi na ju capacity hi na supply ma sami khar ka or ithum quick wise source khani ju hi na matha da mung khar ga tha le da klek sa do my infrastructure la thata khawat le te le ka thala la ithum na cham sa ta ithum na tir hi na sufficient sa ta le ai kha ithum ithumui storage tank le ungjang man la ga ithum na zonal la chung le mo zonal ka tha ji le johova maron la ga thata ji we connectivity ji le la ga thata chipa ji ba sa bai ji la thata tong le sam bang hang sak bai ba kha source pa hi na cham sa ta mai rainy season li ba ithum na ga jing we la shi ji nau then ya ri ping la demand wa ja kham le le hi chen na ka ara ithum na thata December na ho bol ga May na tang ta wa shung hi ta hui ki chang hi ba ta extreme sala khai ta khila ta shortage si jam chen ta source deplete sala khai ni source deplete trend sa khai ne ta ithum na la ithum isi department na la ta chini long ta le source ta maximum ta tep sa khai khot na ta ajakum la isi source ka chamba wi je ta improvement tra ka sai ra sa ba okay aning share arwe itum water crisis athang na ti omai kala hangai itum deforestation ka tha itum climate change in chung kala impact sa dagli itum we summer atam hiliwa or athang ka December till May just kazing more rang la kai before rainy season hiwa itum apam hili water crisis is sakla gain tha thai achon thang cham itum we katam now ping exam ma tha chaw rang la ka tha or tha dagli atam jili la yaru in social media li chung ka pi thai katam now ping lyric ma pa la ter hon ka cha ter ta ga zat wi la chung kala update la the the itum we water crisis si main source main cause si khinang sa sa ro do kala khi apongai na ka tha da itumli impact sa dale kala water crisis khale hina itum khring kharakli kya ka to what extent le don shi department we report ka tha le khawa ka thengai arui we mai hi kum gajita ta December hirai ga ba January hirai ga isi department na ta mai tur sambang dak lejina pipeline ni sambang dak lejina ta regularly ma sambang rar sai jilla after a gap of the interval of 3-4 days or 5 days hikta hiliba pipeline bing jiba khamiam ni meeting dak lini okay ha ada ara hile ara ta floating population chaul le ara katam naw hiya hun ka ra laga hai la sa ho ga da hiwe atam ile isi la ta mai school bing la tada hili le da glacier source bing la na si ta exam tha tak le atam hili ba shapai nang da na si we tanker le ga da tanker na distribute sa mi la ga tang le coordinate sa la ga hila sa mi ro da isha chu li la okay tang hi more than hamum samsung ga more than 30 tangs le da li ni chen na isha chu li la
round na khava umbere isi ara mai zan dong na hopok laga hampum tungrei samsung da okay tang ji na shi department na tir supply sa mi je supply sam mi da kli pai bu mak ning ba ya hi ba ya pai bu mak ning ba hi okay okay chena jamsa ta tanga kli isina mira jahe ka tangwi chairman li coordinate sa laga sapai na dang dei thum da tangwi chairman bing exam tha da kli naw snaw ping hi ngthor ngthor ngajin hi athum hi available ma sa thu ki da ngshun le athum ji bahai laga ar ma tir nang thor khurami or ngajin khurami ga athum exam wi period atam ji le khurami ga masam ko phang le haura chenan thum sapai na da tang na la naw snaw ping ji wang tha da thum da khida sam mi laga khak khak mi hai laga yaw khra dam le syntax ka tha ji kha hai mi laga naw snaw ping ji le sapai da thum le sam phang sak mi lo da aju le tha da isim thalai na coordinate sa laga sa ba sai hi tang wi ki le sala te tang wi teng ki le ba sang mi haw daga ar ma naw snaw ping ji hai ga thum le ji rak ping sak da sida da kha sa laga aju he da isi raw na kha pe re exam ko long le da mai ada yaru expectation ma ka sung sai ji le isu saran la da isi la hi tha dam de da teu mai da teng ga ru pang su ban da isi okay je ya ru wang chung ga khang jong sa de le ning shi ni chi department chi sa mi jo wa ara I thum we water crisis hi we causes ping ba he q1 ni thum we ter atang khang tha la ro khong chung le sai kha ra thak line theng khai thai kong ra la chung ga khle da theng ai ara I thum we civilization expand ga sai hin lang sa sa pa a ga kham ta khan we thum borewell ga tha ga chui hin la I thum we ground water li sak zil la khale ji la chung khala tha da share sang rok ta khle tha da the kam ta lai thum we a che ukrul headquarters li tyo stress house I thum town hi liter tang sang da khle we main causes si king sa sa ro do ji tyo me kha share sang sa ngai I thum layman being na shong sak da khle ba ara tha da mai town we hili ara rukhong ga tha khle hi la theng sa raw ga da I thum we ara pipe water li depend ga sa la chung jang khai da re hi je ga khare li ta theng hai ji hi ara I thum da la tha da artificial recharge ka sa da la vai tha da recharge sa si I thum da ju technique la khale kai thum hi ju technique la ro chang ba apply masala lang da rukhong ji le tero sok thau ga da rukhong atung ji le thum da structure da artificial structure ka shem ga jang sa ga bai la khale ji ni ka ji I thum le ro chang ji apply da ju on ro ji ma singar ngai thum la da issue ba ga na la da sources ping ba go shirui ba le I thum la artificial recharge sa bai da teu ba I thum la try sa hin hai ni chana da water crisis ji ha da source deplete sa khai na main problem khila sa mu he main our source deplete ka sai I thum we ngo hong tha sa shman da khle hin ang sar la chi main chi nang sam la ina chi shonga na hangai ji ne okay forest da cover forest cover hi chung na da sak jam khai jang so I thum we atung le source sok ta khle atung hi le khangai sa me ga I thum le hada I thum na ngo hong khra ngo hong hi sha da hai ga I thum we thingna ra ha pu da khle jingli puta tak le hin I thum top soil hi la lu sang sa ge chena ara rainfall khara dam le I thum lu soil ji le water ji ge teu retain sa la ga ngai ron da percolate sa la ga I thum source lam tha sang sak chi wo ka ra I thum da khu ji de yang kha da source we apam hi le ta deforestation hi ku chung le farming sai le ku chung le chena I thum le tir ta tak le hiara khngai sa ho ge da long da tak le tir hiara I thum le top soil being la hard sa ho ra tak le tir ku tong he da long kor hiao da ta ji le percolate ka sa we atam hi ma mi thu ji le chena hi ta hi na la chung ga hila sat le jana I thum deforestation ta I thum wildfire ta ka sa lai ne thum le sok tak le hi ta hi ping hi la factor sat le climate change ara o thoi le climate change hila sa tak le he climate change we factor la ta chang ta le I thei khuli da ja okay ta ter tang sang da khle ku chung chai I thum khla ta na sa khui da khle tha da thei da le I thum na either intentionally or unintentionally sa da khle da thei le ara I thum we town hili jo say water crisis simmer now gi da ara ter yorg za thila kha thei private kigla enterprises ping na che na ter hi la ga aman sak na your right to complain le de le
or kala aster hi mangpai lam thai thu ki chila chung khala tha da complaints le de le aman sa kuila ka in one way atum service tin la chung khali la sheba la sami dai thung need la darkar la sam phang de le kai da crisis mar lai le da kla ta water pipeline lam sam phang to ru khong ping theng how tra amana sagau chi da le da kla tam hi le ta tha ka wa ithum ya ri ping hina hope thada as ithung darkar hi la khathang kam thala kai na sam phang shap ku ji we projects in pipelines ping hi ada RRE department when a kimomai ga da project singa khwai le de do kimomai sadak le ga thala ongoing process ga thala la kimomai le li dog ji ya ru likha update samil cho ji question ji important sala khai thada han gila khai question na khani ji issue we RRE isina department na sadak le hi district as a whole hele thada all over India le Jal Jeevan mission da khle chaina I thumna new development bank we project NTP project da kha kida sat le hi isi tangkhol we Ukhrul district we village ko tong li zada kling hi okay Jal Jeevan mission hina issue le issue Ukhrul district le khu implement sat le 42 villages ne 42 villages the rest is in 52 villages in a new development bank we NTP project le kida sat le ta mai NT JJM hina tiêu khari mai da hopo ge ot manga hi ka dal la chi la da kup sang gi ju stage li da lesser da hin hi 42 villages hi okay chena the remaining 52 villages hi arwe NDP project pa hi issue hi court case li la aksi da pam the da chinguma ka delay sa haw aja ba 2025 li kup sang ran ji ne ka ji court case li le haw da 1 year extension khui laga ara aju 2026 li kup sang vai da khida sat le chena thata village li mai khre li la water supply scheme hi tiêu mai khaba thata sasar khai ne pipeline ka thawa thata cham hai re gi jui tuine thata clay structure naw la laser le pipeline naw la laser le kha thata tiêu ga atam ji ara athumi life span ji la kuprat le atam li thata ara JJM na NDP hung na gara hina ara I thumai leidak le existing le retrofit sa laga hi thata khu water supply hi la thasang vai ji hi da sat le aruri hi chung da NDP hi pipeline pipe network hi samong le aru NDP na JJM hi mi chung kana aming shalaga kachigta project lak ji la mag thai le ani we basic guidelines being tiêu mai kha share sami bai ra khina ka thada ani hi ngarai ka thada ngatai gi ji la kham lai sa ro do kha kai kana ai si JJM da ai na si NDP da thada comparative tiêu mai ka compare sa thu ga la lai sa da thai chen na basic ping ji kha share sami cho aru JJM ba hina government of India na funding sa laga implement sa project ne aru JJM ba ka NDP ba hina da IRW bank wa na loan hui laga government of India na loan hui laga implement sa project ne kha khanini hi thata ultimate target ba to provide functional household tap connection jini household gi da tap connection mira gi wi program ne khanini hi okay ta ji ta arui JJM na NDP la ta household level le ta tur hi marang kai da ta mi khwai ji hi da mi gai la ku jung jang pa mai re JJM le kai tum le challenges khra khale hawe tur source ma thal tur ma le tha chu ji khu la ga jang hawe chen na jing tha ping ji arui la ta isi ji hot na de le issue bangai na la ta ka teu kha alternative ways means ji pha la ga ta thum ji la ta teu mai ga da connection through your household level that some of vai that some monthly okay khani ni hi ongoing process ne tha ga ri khani ni hi ongoing ne this report mi hai project nge the NDP ba hina ajukum target sa ne JJM hila da mai kchunga mung sung mak sung la teo da khan la yaw ga da issue hi project la JJM hila da 2028 den tang da extend sa khai ni government of India okay laga yi thumwe khuping wang ba project khani hi important samai thui jing sad le chen na khuping le him thala yang sang ga implement sa khang sa ki darkar sa reli okay ning share ari chin da khuping we ne da Ukhrul headquarter pi we hi any projects in the pipeline thala singa gi ji kham le do ajon tha ithum na pau kha shai project kha kha tha da ung shograt le ji da ji we update ji la no we train la ya recycle le kha share sam lo cho ma ji ma sungla khai khile ne a isi we Ukhrul headquarters hi la NTP jilila 24.52 crore we project ang da klini hi NTP we jil jang chena arui ajui NTP we project pa hi ba isila the resources hi ara ithumna ka pha tam le project shem ka dam le the resource hi ata hi le da miya khaim le sa thu ge dai thumna la
ara shiru we na longphok laga langtang longda laga choithar ta laga longkata kong hi adunda thate yamui kong chi hi we na pumping sa vai plan sa ta ni si NDU ukrul headquarters we NDP project ba hi okay jaina akhana ta pumping station si khani ne akhana hi shong western le na makui kong da phatang tuiniam jang vai we shongfu jang vai we je na la tur ji da source mathalang jim ne ka thalla ji la ji wai na la pumping aga sa la ga ukhru hi khani pumping system na khani khung vai plan sa da le ne jaina aru hi sakchang do cham bong le treatment plan da terung jang de thui gi ja itum da settling tank slow and filter reservoir da treatment plan ji as a whole ji da treatment plan hoi ji upsanglat le na pipe net kali siam da le kliang hi ba hi treatment plan pa hi choi thui ga phung ji le siam da klin okay chui me thui ji pump up ka kongra jo na pump up sa hai kha ukhul li ba aru phung je na gravity flow na umra chena ji pipe network la sam hung da le ji china akha okay chena kalam highlight na isi project akla da approve sa la sanction mere hi pa hina ba khangkhui khunna wen na khigi ji source aka hila thada aru wijili thada ngai ja amount ne 23.45 crore wi project hi hila NDBU ka tai to hi ba saski da SASCI saski wi funding wa jin le hi jen hi pa hila ara itumai document thada khila sa khangi process itumai tender sa khangi process chila thada kupsang finishing stage le jen ot mangala thada hawhok lai ran phokai ra hi chena khangkhui khunau asina ji miyami da ada chui finalization ji chui stage le sa da thing khu level le la chena it mu paper work le la chena chui da klam hai ga chui march ko bal ga april thai di ba da phokai sa ra ki da roi khangkhui khunau le long tak le tu la ada thalai long tak ni hi ngau si jo 46 headquarters le ajui khani hi ngau si ja remaining adan we household connection mo pele le da thliping ji kada I thuma ji target sa laga tha to ungsung khwai sala grag ji hi project khani hi implement sao ji area household da almost every household live supply sa shapau gi ji sa shapau ra ji we hop le le okay ta exceptional cases some da town ada ukhuli ching la ka ta la ga na pom ka le khai ta household aga khni jang sa ka chita je deu ga da deu ga okay le ka sak le sal pai ka ta li nga nai da pom da le tong ali ba ta ti si provide sa mi phai ji chui nga pha pau nei hi ba ka ara hi ot how phok da kle ka la sau ki da le da kle hi la khane ka target completion ba hi ka tranche ka li kum rao ki kum ka tha atam kya jang rao ji la ka thengai if hada itum na hopefully disturbances ki kham le lak la thala gen smooth salai na wa shap si ji ba ka tran kup sang ka ram ba ara water crisis mar now gi da mi hi kan re jang hi mar hang sa ka mongai ni ka pom tha ya chen hi ka thengai ji na ka than na sa pa ong ni klyang arui we hang the NDP project hi ba achukum 2026 li ko vai hi ta ge sa da rin okay da ji hopefully da ungchunga lo bai da ni arui khangkhui khunna we na khui la ga khungra ji ba saski we ajin di sa ge da le ba hi ba 2 years we okay 2 years we duration ni project we duration hi chena chukum da chili thak mai da ko file sa ra contractor ding la agency khui khai contractor king jil lam I thumui apam hi we ka sak to we ka sak je lila I thumna kharchan sa laga I thumma thak mai da tarkar sai na sin da sa pai ka thak mai to kupsang lo na shi project we duration jil mi yang lo ba ko longli kupsang mi wai ka kupsang mi log ji pa hi I thumma thum lila ji paklai na pressure mi re okay he ari saski ji ba he india we project ne je ayar we ka thaw athang loan ko ki thaw la government of india ya okay ning sharing ka pha pau ne tai lai ni thum town le pam da khlai pi ma te re hi ma thau me da som phang pau la pai ji shi ka sang ji han le de le ara athang I thu ini na teu me ka khang san le I thu water crisis we causes la reasons being like teu khang san ro mai re ara ina athang how phog le khang da I thu ma pom me ka jang ga da ching road almost majority of the year wa ching road sang go phang nei ji da la ka she ka chang ka thu ma ti ba hi li ka jing khrom tha da ma sang phang da jili ka chot ne da shan khuye ka jing khra ta mili tum examples ada itum storage
itum mag jik pasang jirala mtha da itum rain water harvesting ka thai mag sa jirala chi kha khle tha da thai le kha apart from that itum na ru khong ka thai revive sa khu pai kongra ka thai hi mtha mai da tar revive sa khu pa apong ma le itum tar hya ka sam phang da khle hi ka tha da itum khla da save sa khu pai do department and government ma angli la ma chi han pa mai la itum individual la sa da or family or even tang jaw sa tang na ka sa da la tar hi ka tha da mtha da itum chot chang ki da le tirum thar masang pha tam li sam phang vai da ara rainy season ka shag le ga raw lo pai ari hon yeah of course April May hi lik tyo ga chot a phai kha May last or June ba kwale ka sing roll yo ra hi li tum khi sa la ga storage sim tha mai da sa pai do mai khang si sung la ke thu mi le rainfall hi ba ma thak lak si ne rainfall hi ma thai e la ga I thu mi le ta tam ka thalam le thu ata water storage tata water storage bodies being here structure being him le thu ka hi jing ka chung ro sa la thu ngai chi chi ata kan khna je ma sa mukhui the mukhui me I thu mi being he then tata hi tata atang tur theng ka sang tur khong ka tha theng ka sang jila tata I thu mi individual level line la tata I thum na tur shok sa kha I thum na apam ding jila tata I thum jaw ga apam le kha I thum na artificial tata panding sa tata I thum na contour trenching tha sa rainy season atam le tur jile tata jaw ga thuk ko thai la ga train sui mongan tata bangar ri tai pa no khila sa la ga jile rainy season atam le tur chang sak la ga jingli tata seepage percolate sang sak la ga ja source la tata tyong ma da pha sang bai tata chances la tata le da ni chena I thum na tata artificial recharge ka sa ga ji he source khle apam le atung wak khangai apam le kha I thum na pit ka thai na dang dala pit hakla kai na kot la ga ta khila sa la ga rainy season atam le ta chili tur ta jang sak la ga ta thuk to kot la ga ja la ga jili tha I thum na ga I thum ye ngalung kwe travel ding feel sai la ga ta bi ki mata jang khwai ja chi ta khra li la ta chi tha sa ka pai le ji ne he na chili tur jang khai ji he ta automatically ajing le ta I thum source li ta shop pom ge ji khila ni he ji tha ji la sa pai source wi ta improvement ya kinong krang hong le khang sak ji ba he him tai mi thui him tai ba he na thinglong ding sang la thinglong ji teu ta le kha ba tur mi shong ra ka ta dai thum na thinglong he jing bum thara ga re ta phanga ga re je ga ngai ron da thinglong he na tur mi shok hi process ji li how phok ni je na thinglong he thum Matai lai na tata sources ira mui wang tur source hi nei jai ga khun la village authority na la matai lai na mjuk la ga forest preserve sa source protect sa ji hi important sat le okay chena tata village le sorry household level le yang sai ja hai ga to ji to mui le tata harvest rain water harvesting structure ji hi arai to mui hi tata tur ga sak apam la sa how jaw ga da household level le rain water harvesting structure hi say 20,000 30,000 wi hi each and every household na sa sab si ji ba 20-30 je liters ke liters okay 20,000 30 liters 30,000 liters hi tata thum na pipeline we la ga jaw ga samphang rain water harvest wi jen la ka si chin jai ga 3-4 months si ba tata sapru da khui hi okay na thum na Mizoram ga tha yang ga Mizoram ga tha ba ka chung na rain water harvesting hi sa khang rong ni chena tata athum ji la sustain sat le je tata athum ji la athum we tata terui ka sabti la tata china la tata thum la chi ka sai na athum we wang la tata sui ta la okay trak le chena I thum we apam le la tata ra thum we climate change I thum we ter source deeply ka sawa thi shoot I thum la rain water harvesting sasar se ji hele encourage sangai da yeah okay level ja right ka ji da na rain water harvesting je nam tha da mathai wa khar ma sharang chi la lai sal bai ka ta lai na tank sem ga sang tin tang khol tian ga tanki je li tanki sem sang la ga chang ga da mai every household chi sem sang si je chung kha ba safe sar ka ta lai ni sim ga thar sem da klai bing hi yang ji ba tank sem sang hi pak cha ma thai ma no wa jan chi thai sem ga sang hi kana lak ta le ari tang wi level ne cheu se tang wi level ne ka chi ga than I thum wi ru kong ra le da klai hi ma tha mai da water source revive sa khngai or
thang with the preserve sak ngai jo say or area rainwater harvesting hi ta tang we wang the space le the sak ngai le the project le the sak pai le si je department wa ko na assistance khami ka tha or knowledge khami no expertise we had the assistance chik tha claim le sa ro do ka chik tha na hi collaborate sa le ka sak pa pong ka tha chik tha kham le ro do issue department chung hai na hang no je ga jiba ji ge teu kha i thumui li water supply we project hi khoi ka ra je ga hi the specific salai na le ha wo je na i thuma TPR prepare sa ha TPR prepare sa le ga jili jang da le item si tam da khwa ga le sa gi ji hi da number si le ha estimate ji la da amount fix sa khai ji la plus minus le thum na hen sang pai lam le thu jaw ga da specific salai na project ji khoi ka sa ga da ji da le da le he mai tang na la mi individual ping la ra ba pa me hi ta hi mo mi pai rak la i lo mu i tang we ro khong ji ka shem mi lo i da khra ba le pa me hi kai dum na la chi wa department we ada mai related to water pa me ka thala la chi i dum na la specific salai na project scheme yu khoi ka sa ga da chi provision ja mu jang ri je ka program chamsa da ukro headquarters we he program khoi ka se je ka hitar kar sai da leiping thai ping hai sa ka chi ping ji la sang la ga la da project proposal sang bai sang wa ji okay panai da chi tha da tyo thang me da sar ling lang da ba shi maning la okay aru chi na thang sa nga kan mi kai kan department ni rang han la ga ai sa bai ni san ai mang jon ngai mai de chi bai shi ne je wi da da guidelines hor chak sa le ji thai sa ngai ne ning share ini cham pai sa ka chung kha a ba knowledge ka chung kha sam phangai re aru ka hang da la ka chi ka thana example sa da aru la is chum sa mai wa gi da klei te tang mai wa gi da klei tak tyo te hope mai ring phai ra a li tyo te ka jing ro ta me da te ba hong de le je na ara ka chi ka thana example sa da tang jo se or any organization na mrakali te dar ka sa na gi da tang gai ka ru khong la ma le lak ji la klei tha da the ma tha da ma klei hi tang in dar ka sa na gi da cho nishi department wa na te water tank da tyo ka supply sa mi pa ni le dan approach sa pai do ka la chi ka tha da an thum collaborate sa pai do chi la kha thengai ka chi ka tha na hi ga san khang rok la khang ba or ka chi ka tha na ma thai ma da approach ma sa la le de le ka ma ta line rent li pam da clay ka tam now national ping chung ka approach sa ga thai i hi ari sp quarter lem ji li pam gi da chi we tank a ka le da le ji mi chung ka lifeline ga sa le wo che ya na nga ya ting ne tang da hi national ping tha tra ra ta da le ma tha da ka khui lam ning la ari I thum we bucket li khro ho ka sok pa si sa ser ji la je na ada chi ka tha a pong le ka wa hi department li ka da approach sa la ga department nga chon mi pa pong le kliang a thung water tank and supply tyo sa mi ki chi le gi da hi ki tyo ka thai ngai wo ai aru we water tank and supply sa da le hi wa I thum li la bai I thum na tang de da ka hang wa hang da le ne ka tang la tang ji ha gau gi da a ka li ba tang ji hi corner ak li ba sung sa la corner ak li mo ak sung la le ka paw ra chen na tha da tar ka sa lai na le da le bing ji tha da I thum I si la tha da ya ru na ra la ga na shu tanker ji kha ju ho mi lo I si tang hi population hak le household hak le de le chen na I si tang wa tru sak la ha we da ra khang ji le si na la am goi mi ji lam ne tha da I si na routine sham ga hai routine ji le da he na a je tang le tha da sham dai da le routine ji le ta da juwe routine na ti shu da an shu le hi thongwan ra pai ra na shu le thongwan ra pai ra ji da tum plan sham mi la ga da ra pai khlai ji ba ji mi pai khlai ra da okay ring you pa ba na aru la sa ra athang ina ka khang han ji mi sau sa hai le aru thum we borewell ku chui ba hi I thum we ter potable water groundwater li chung sa ga zi le da kai kan hang hi sa ga zi ma sa zi yu kan nam kan kana hi ka tha le sa do ko khui ba shi chi wa ka na le ka neighboring water sources mi sa ga zi le la hi pa hi borewell hi da I thum isi direct isi na la mai department issue is ajing le ka tha la isi na borewell ko hi phutak le hi isi na direct misim isi infal division ak le lu fu jin hi division ak ang te hangan le IPT da ja investigation planning and design the division ak le asina sa jin hi na asina tarkar project le da plan le da khila sa ga asina put me za issue department chong an hang no je ga khara isi department na maning sai jil private na la long rok la ga tara khalong phut le main hi in private wi khang han ngai ji no hi jang ka the government authorized sa la ga sa gi chi sa la private an ma sa pai ji la ji ka private la sa pai ji do
ara kachangkat ba hi ayar bom khangdei liba borwell hand bom hi phutra jayega hili da borda khali jinwo borda we khamya jang daga sa khamrok ne kai thumile ji we hi aroi jang hi chu restriction lam le makhiba na kham ga thing lam le ne okay ada ram kai khali hada thumna hi lai hai ga i thumite resource ru khong hi theng hawe ena him phut paim rak je restriction hada local level li hada restriction khlei ba hi hada khathai le chen atar hi mai i thumui hada underground water hila layer hada layer mati phangali tur ka pam waw mo chen ai thumna niam la ka na zatak le niam la ka na zatak le tur ping hi wa ru khong ling sok ra chi ping hi pa hi hada chila tep sa khoi hai ga ra ma ji ru khong bi ji theng sang le sa ra kai thumna 200 300 feet chang hai a khawa chi i thumui chi we aquifer pa ji wa i thumui ru khong chang hi le wa effect ma sa ba chen na ka thukli khui tak le ba hi wa i wa cha kha hada effect ma sa ni sa ga thukla ga jang hui re li daga 200 300 400 hada chi thada ka jang la le haw ka okay 40 50 feet 80 feet ta chatak le na shok tak le tir la sambang bo pa moi thumna train khito drill ka sa dam le ja ta chi la tiap sa khoi khai lang bai wo chi tha chi tiap sa khoi ga chui ngai le ru khong le sa ga chi tha bi ji theng sang ji hi ba hi experience hat le okay ring pai re ning share a ji na chung khang ha na re le kala dan la i thung we thai ngai thai ran ping chung ka share sa mi ha ba ning shi na re ini conclude sa vai sa ho se je na athang mi sau sa ga tha le khala le la or maning ka ba ar ya really na department we head out sa da mtalan i thung we terwe maram li teru issue le da klei le na ya really address hak ngai a chan pau chi phun ngai le ka wa hi wa tam kha khui mi lo la kai ni chan pai hi sang phai sa se ma issue shongai na hang se je ga re mai jal jivan mission na NTP project sa tak le hi la issue maximum effort mi laga yaru in expect sa tak le ji thum la je da tung chung khai wa khot na mi re che na ta I thum ada any difficult ta ngasan khangai le sa la ada office le ra laga I thum ji san khoi laga khila sa laga da pha ka mai ji ba pung ji pha shok laga ada village level wi ji la ja da sa phai sa se chena I thum thata tar sa kau ge dei thum bom hi ni tar hi lo ta wai sala ga na sik jin hi la tar kar sai re ta tar hi I thum ta ge dau kha ta reuse ka sa ka tha yam gui le thum na ta tar ji khong pe khong phang pe laga khila sa laga ada hai shok tak le hi la sa pai kha arama tur ka tharai na awan li chai gi ji or yam gui li chai gi ji I thum na aroi si jin gai tur ping hi khila sa laga reuse ka sa chui technology chui technique tha jela ta deu ga household level li khalai hi la phar ta si jin dak le hi da oi tur ga sak le hau ga da ji hi ning le yaru ning le shaktit laga ta thangmai da si jin ji hi ta leng sa gai chena ta isi ukhru district le dak le khu ga dong hi la ar tur hi ara sak sar gai ne khreli tur source ma thak sa ping hi theng sang sarau ga da ara village hi khui ga sa source mi la ara khangte source pha la ga ta kham source pha la ga lesser le khu ga dong hi chen ai tum sabai dang da water sources ping hi protect sa da sai water sources ping hi tum preserve sa se thinglong mu tu se farming sa ji la source mai tum farming mag sa lam sa pai ni ka farming sa la village wi authority ping na hili sa lo da ji ji mi akhala tar kar sai re I tum catchment area ping hi ji serve sa hai kha hi nau da sa je ji atum la khu level line le hi kuin dog le la ga ada hi water source ping hi protect sang sa kai ya da I thum we ada terui sakhi phani mi la ga ya roi tong na ta thalan si ji mi lo I thum na issue shongai na la ta mai I thum ya roi project thar hiung la ga ta leidak le I thum available sa dak le terui hi le thum nam thalai na ta equally ta distribute sami vai sa ke thum na ta project jim thalai na I thum na la yang sang la ga I thum project ji kup sang la ta ya roi ri pha khang sak ji la ta mi ngai okay ring pha nai re kala ning shi nai re kala I thum
tangkul nawa ka sa da ish department le thum tangkul naw ping na head sa la ga ka shok jang sai ko ram thalai yang sang ka project la kham tha tha khung mi la ka hili yang sang mi chon da klibak chung ning shi no leadership mo ngai na department hilam ling mai da itum water crisis le da klei la solve ka sa la som phang no ga ji la best wishes kham yang so da ning share go ji he hang mi shit da le ya kala acha episode yang mi ga ya psychology la ning shi chung ka phong shok da le itum arui chan paisa khai tha da ter ka tha da tang sang hao ter tang sang da le ka tha da sa zi le kala ter tang da le itum ka tha da sob sa vai sa le je itum chung ka thay xin khuê re sha khui sam phang hai re itum na mai government na ga wa jing lok tu le ga government dependency chung ka le de le government na sam yo ra ji itum depend sa ser le ka itum individual level sa da tang ak sa da khu ak sa da itum na ki sa ran do ji ji la mom like vai sa se arui hang khai da ma ta lai itum ngong preserve ka sa ka ji important sa mai thui de le thing rong khaling ka ji important sa mai thui de le ter ki wang tang hau plug ji thum thai thai la ga ter ma tang khwai itum mak sa ka ji ba hi itum li ka shoi ka pan le oi te ki ji itum kla the question sang sak ngai ka la hang khai da itum apam hiliwa Jinguma kali sang kamai hiwa gazing krone. Jiwai na gazing kro atam hili itum tir hi matha mai da store sa khwai ji hot na se khi apongain ka tha sar do ji itum ka ji ka tha na mag thai le ka wa department li kala itum tyong mai ka thai kamai ping ling san laga itum samsung khwai la sa ser se ka ji ka tha na knowledge khawat leo da darkar sa le ka wa you company PhD department always ya really open sa le da shit sang e walk in sa se knowledge khui se kalam talai itum khani thot ping wa ri hon ba internet sing share da klei ne smartphone le share le itum internet ka sing kan khana phone ka sing kan khana ji chik tha chin khushok se ka da sa ga itum ter him tha mai da save sa pai do kala wise usage of water thang mai line ter shi chin se ji la sakla ka ne appeal sa da klei ne itum batalai na khali lai dakle JJMI na NDP ukrul mam jil itum kamjong district la hi implement sa ser da lai re itum khuping na mathala ka ni yang sang la ga itum projects ping hi arui mang phaning la now da la mo chot wa phai now da la ring phang mai da ter supply ma thamai sa pa sam phang pai khwai da arui Samsung dak le hi psycho re hi mathala ka ni yang sang ka quality lai la ka ni Samsung sak se ji itum thala yang sang se itum na matha da ma Samsung hai ka wa itum na matha da ma yang sang hai ka now da department ning kaw la government ling kaw la itum wang kashman sa ba shine gi ji remind sang ai ning share arui itum kachang ka khani itum tir tang wa full pai hikta tam hili itum ka tha da sa ka wa ma thamai da psycho ring rin pai ra gi itum hot nang rock share se khang chon der kar sala department walk in sala sa se ka itum psycho le ma thala ga na tir rin mi khwai ji itum kaji chau saran chila sa ser se mtalan ukrul town liter supply summit chadak le private enterprises being individuals being la itum psycho le terang ren mi dakle chiwang ning shie mtalan yaru concern ka ba ter khamatha quality hi mi se gi hi hangai kaji ka thana ba hi wine da khamathing wine da hang laga khamakhui sa sai gi ulak chung ka itumani thumi tha manipulate ma sa vai chila sa se kala aman la ka price control sa vai tong khoi vai mang phaning la ai itumi shebak sa ko chila phaning vai la sa se kala ya ripping la complain ka sama ni la sheba mi da klei chile itum appreciate sa se chi lang sang ngai ne itum psycho issue ne the water crisis itum ko tong na solve sang rum ko ji itum psycho remind sa ngai ne ning share itum psycho next episode le sam phang solution se